idemo isto. Tu hvat, ubaci nogu, ovdje isto. Ako ne možete, kojim slučajem, da stavite nogu, isto možete i ovu ruku, ako možete da pučete. Ako ne možete, ovdje. Znači, opićem se na stranu, pravim prostor, ubašćamo ovdje ovaj huk, sve isto. On sad kreće gore, znači. Sad, međutim, mesto sad smo puštali za ono malo pre, sad ostavljamo. I on kreće, znači, sad mu vrnem ruku. Znači, kada je tu, stavim je na stomak. Ok, sad kad se je stavio na stomak, još ova noga ostaje tu, sad vratim kuk u centar. Sad kad se vratim kuk u centar, gledaj kao kuk gore. Bukvalno mu se uvrne ruka ovako i onda mu daš. Znači na gore kuk, otpor mu daš i samim tim baš mu je u gadnom položaju ruka, radiš mu i ranu. Znači tu smo, idemo spomen makiti koleno, ubacim ovaj huk. On krene gore, sad gledajte šta je fot, kad krene gore, bitno je lakat njegov da okrenem ka mom stomaku, znači ovo. Sad kad je stao tu, vratim kuk u centar i samo krenem gore. Ajde.